Muthigiti-inĩ wa Kagio kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ kwetĩkia ndini ya Gĩithĩramu magomanĩte mũtaratara-inĩ wa mahoya ma kũhingũra na gũtuga arĩa matarĩ na ũhoti. Gũkũ rĩtana rĩgĩikio kũrĩ ateti gũkũ bũrũri-inĩ gũthingata thayũ rĩrĩ ũteti wonekete kũnyita thing'a. Mũikarĩri gĩtĩ wa ndundu ya Imam Sheikh Luwaz Ahmed augĩte atĩ bũrũri nĩ ũrabatara thayũ makĩria maũndũ-inĩ mothe, akiuga atĩ bũrũri ũyũ nĩ mũnene gũkĩra mũndũ kĩũmbe. Kitisha vile ambavyo inaendelea hivi sasa, maanake tunaona mara nyingi panatokea mvutano, maneno mengi ambayo si mzuri. Ile kitu tunataka tu mtu akizungumza azungumze yale mambo ambayo anatarajia kufanyia wananchi na vile vile kufanyia nchi hii yetu ya Kenya. Oho no morĩtie thayũ mbara-inĩ cia gĩbũrũri iria ikoretwo gatagatĩ-inĩ ka mabũrũri ma Ukraine, Iran na Amerika, makiuga atĩ mbara ici nĩ ikũhutia mabũrũri maingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Na pia sisi kama Waislamu katika mwezi huu wa Ramadhani tunaomba Mwenyezi Mungu alete amani katika nchi yetu, na vile vile tumeona tangu jana kuna vita imeanza upande wa Middle East. Pia tunaomba Mwenyezi Mungu pia alete amani huko na wasikizanisha watu ili wasipigane, kwa sababu wakipigana huko hata sisi hapa tutapata shida. Kwa hivyo tunaomba amani katika hii mwezi na tunatarajia tutaendelea kuombea nchi yetu. Ni ũndũ ũrĩa atongoria angĩ manyitĩte mbaru makiuga atĩ hĩndĩ ya mbara atumia na ciana nĩo magũmagĩrwo nĩ mathĩna maingĩ. Sisi huadhirika sana wamama na watoto, na wakati huu wa siasa hatuwezi kujiingiza katika siasa. Sisi tutakazana tu na ibada. Kwa nini? Kwa ajili tutataka amani na tutaombea nchi yetu kuwe na amani na kusiwe na vurugu. Viongozi tunawaeleza wafikirie maslahi ya watu. Wakati wanalumbana watu ndio wanaumia, na hawa watu ndio wanawahitaji kesho. Kwa hivyo sisi kile tunaomba, kama kutakuwa na jambo lolote wakae chini wasuluhishe, lakini wasigombane. Huyu ni kuwahusia Waislamu pamoja na ndugu zetu wa Kristo kwa msimu wa siasa wajitahadhari na siasa mbaya, wawe katika na siasa ambazo zenye kuwa na amani, na kuwa sisi wote ni mandugu. Kristo, Waislamu, sisi wote ni mandugu. Kwa hivyo ni kuwahusia zaidi wawe na amani, wasijihusishe na mambo ya Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kagio kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.